Bright görünümler sistemin Blackpink arnası. Bugün biz Brawl Pass'ın 2. bölümünü sürdürmemiz. Bu jolu 20 Brawl Pass aşatma bolamız. 30'dan bastım. 21'ge дейін aşatma bolamız. Менде алдыңғы жолы Brawl Pass ашқанда маған лего түскен енді маған енді жақсы болады. Сосын кастыға береді. Менде большой ящик бар. Соны başlasınız. Aldık resmen dostlar. Gadget немесе пассивка или Бравл. Звездный стрелок. Don't mess with the ball! Подписаться, это больше